باویان زاروکێکی کوورده لە ئەمریکا هاتیە بۆ فیلمە فەستیڤاڵا دهۆکێ بۆ دیتنا فیلم و نمایشên فەستیڤالê. کۆمکۆم zarok berevholê vedihên her êk digel dayîk û bab yan kes û karên xwe ye. Ew bi heyecan çavereyê destpêkirina filman dikin ku hizra wan jî têda hatiye kirin. نویم باوان ازش امریکا هاتیم و از هاتیم پیش ویستاولو فیلما من افریقا سحکره دنس و هندیه گلک و کیف خوش بو و از سحکم فیلم زاروکو افد بو زاروکو چکریم مثلا بو فیلم کی نوی ساکر کوکرکک بو چو دارستانش مالا خود درکت چو دارستان ویره بومبک دید هر بوی مرا که چتشته از فیلم کود و دیگه بابا گه زور کرد خواه بید کش مینا تقامنیا بهنه پاراستن از هاتی ببره باره بزاری بیسته والا فیلمی بو وارا یا هدیه یا خوش صالح مامۆستایە bi hest û sûzeka bilind ve du rojin dergehên hunerî li ber zarokan vekirîne û ew pişikdarî festîvalê kirîne ta ku dinyayê bi çavekê hunerî bibînin û hizreka vekirî peyda bikin. حسب مامۆستا ما قوتاوی زارok îna bûn û nîşandana evan filma cure filma rastî giringiyeka geleka zor hey ji bo çi danasnama milletê me Kurd berze nebît û ew filmê hatîne nemaşkirin jî bo zaroka giringiya xwe gelek hebû em zor supasê heva jî dikeyin. Girêdana zarokan bi sînemayê ve kilîla dahatûyeka geş e. Ev proje sala duê ye berdewam e. Bûye cihê gejbînî û hêviyên mezin بۆ vê ekter û derhênera Kurd. زۆر گرینگە کە هەروواکە فیلم ئێمە دروستەکەین بۆ گەنجەکان یان بۆ ئەو کەسانەی کە بەتەمەنن یعنی مۆزوعەکەی تقریباً ها لە ڕەنجە سنی ئەوانە بۆ ئەوەکە مناڵەکانیشمان حەز بکەن بە هۆنەر یان ئەوەکە فیلمێک خاص بووینن چۆن فیلم خاستین وەسا کتێوێ خاص خوێندن هیچ فەرقێکی نییە. Pişikdarîkirina wan pêngaveka biçîk e ku dibîte destpêka guherîneka mezin di dahatûya sînemaya Kurdî da. Zarok ayîndê hemî civaka ye û em çavekê dî serederê gelkîne ve. Hêviya we em şên armanca xwe de serkeftî bûn bu salên dahatî çekî em gelek ferd bînin ku beşekê taybet hebitin nav vîsavalê da girêdayî zaroka bitin. Bûgera 11 107 film pişikdarin di filme festîvalê da ku pênc ji wan jî taybetin bi zarokan ve. Ne bitinê mezin lê belkî zarok jî pişkek bûn ji filme festîvala nêvdewletiya filman li Duhokê. Ev jî ji ber wê çendê da ku paşeroja sînemayê li Herêma Kurdistanê baştir lê bihêtin ji ber ku ev zarokene ku paşeroja her tiştekî bin et vî welatî da. Saet Asif Ajansa Xanî Duhok.